police post pero mobile? Pasibayo ng pepakit ning lokal a gobyerno ning magalang ing modernong pamangobyerno. Kaibat na niting pepakilala impe kamumunang mobile police command post king Mabilog a Central Luzon. Pwede mo na ning Mayor Malu Paraz Lacson ning proyekto a pinonduan ibat king premyong atanggap ning balen king Seal of Good Local Governance o SGLG Award. Ing mobile command post magsilbiyang mabilis at episyenteng command center na rin kapulisan. Lakwas na ustong ating maragula pamitipon, events at aliwa pang programa king balen. Kapag nasana niting apasik na nga ning seguridad, apabilis ing coordination at mas ilapit pa ing serbisyo publiko kareng memalen. Agpang king LGU, patunay iti na yung pamagkilala at pondong atatanggap ng LGU mibabalik kareng proyektong ating direktang benepisyo para king kaligtasan at kapakanan dareng balang Magalenyo. Kapilan pa mo, pesinayan niya naman king magalang, impeya ka mo munang health ATM o automated telehealth machine king Central Luzon a parti ning modernisasyon king serbisyo publiko king balen. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga Balitang Tutu king Balen Susuyo.